Igere bwen Soko TV ne mambyendengi ya siri tukerigalia Jumatatu ritukuri 13 somoti nyoga 5 na kabiro mwaka bwechile fuibere meronggebere gatano na rimo no kugena kwane kuna kugendere byasema mbye yabona nabo wachakire wiki ya senchira erengi ya mono nabo igasesemo yende no gendere tukubwatie Soko TV kuro 12 cheke mambi kwekera boni kana ndi chira gire chinsenye chia bono mambi ne chidakika nkego chia Afrika ya mucha ngakingo kwarigania somo rubiri igabwete rubine mambi yabona kuchakira bono kwikomwerio chinsa isano nemo chia bono baso buna ngo kwenyori buna botambe buno bayiteri tukuria Jumatatu niko tokoswa sense media yoko ligerelia na boy kukwanira ayabwatikene ne chikosori ase obwagare na mono astra cheko ligerelia ayabwatikaine nega kombe kya World Cup aso mwaka oyega bwechile fuibera merongebre na gatano na limo nega kombe kya kokosori wa ase chinse isato ense ya Canada, Mexico na boygo ense ya United States of America ayo nigagocha nyuma yuko kumanya yagendera temambia yabona tosanga so bwamo wetera senchire yo mutandao bwekerero asesemo area ya YouTube en Soko TV na bema wasiliano igere notisa no na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato tuchake kusanga so bwa Meriane Ishmael Mogere. Asumu chakane mambia bono ensemo ya siasa ya linda mwananchi magiga yogo saganwa ase umusangerekano gendere temi umuchonya ururu abwori tukuregoro nigabara yegati yabo mubunge bwensemo ye bunge yabo machoge barabu Obadia Barongo mubunge bwensemo ye bunge ya Kitutu Chache South Tony Kibagendi na bande bagi keri bororo obusagani obwo asaba mochire serikali ekuragwa na Daktari William Samuel Ruto asoko sinywa kwena no borendi obwekeranwa imeyense guchiase omo Kenya ukawaida. My message is to the young man. There's a young man who, despite the fracas that happened, my message is to the young man who, despite the fracas that happened at the venue of this event, insisted and kept on, calling the young people not to disperse, but to remain on the venue. You are the hero of the day, unsung as you may be, because right now the meeting is actually ongoing. And if it was not because of the bravery of this young man who said, kama noma, vijana musiondoke, bakia kwa venue, probably we will not have an opportunity to again go back to the venue of this event and address the crowd. I just want to encourage young people, let us value life. How much money have you been paid that would cause you to endanger the life of a fellow Kenyan? I hope you are paid enough money that you will use then to transform your life. Because if that is not the case, then I want to encourage all of you to abandon that habit, because it is needlessly endangering the life of fellow Kenyans. And I want to regret that this is a dress rehearsal for what is going to happen in 2027. And as Kenyans, I want to request the elders in this country. We have the retired president and many other elders in this country. We have to rise up and call William Ruto to line, because this is not how you want your country to ever remember you, or you cannot be able to do this kind of kangaroo tactics just in the quest of winning power. Just members of the press, we have on record a vehicle by registration number KDY 022, this is B, which is being used to ferry goods and which has got stones, and they are the ones who are shooting innocent Kenyans using, and these are police officers in private vehicles, a private vehicle, shooting from there, stoning Kenyans from there. This is, it's unacceptable. We must call out this regime. Honestly speaking, and let me thank the people of Nyahururu. You have been patriotic, you have stood your ground, you have chased them away, because those who have stoned us are not residents of this town. They are imported from Thika and elsewhere by local politicians allied to Kenya Kwisha government that really wants to destroy and bring and paint Nyahururu as a violent town, regardless of the fact that peace-loving Kenyans who simply came out to listen to their leaders and express their frustrations and challenges they are facing in life. And we want to call upon people of Mount Kenya region. Show William Ruto does by making sure Olukalau seat is won by a DCP candidate. Thank you.
Honorable Kanja, you should resign. But you know, once you resign, he wants you to resign so that he can put his tribesmate, Lagat, to be in charge of the police. We know all this. He has done that in the army. He wants to do that in the police. All police officers in the larger Nairobi and the corridor leading from Machakos, Nairobi, all the way Nakuru, he has ensured all the senior police officers are from his tribe so that he can try to gag and stop us from doing our activities. William Ruto, you are one term. Na hatukuogopi. Kama unataka kutuua, kuja utuue. Asense moyende muraibwense Dr. William Samuel Ruto ni garuru ko bore gucia saba Kenya we yatana na kurwa saba na siasa abubako rali gwatana ne kanari bagali okoralia keri bako barachiko kolera aba Kenya ukona kurase county ya Kitui ni go murai bwense aerere bunakero mo Kenya na bwateri baga lyokonyora magenderero obwanchirali bunde bwense botayo buneko bwatia. Mimi nimesema ile siasa ya zamani ya ubaguzi na ukabila na chuki tutamalizana nayo. Kila sehemu ya Kenya itapata haki yake ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo hapa Kitui vile tunajenga barabara kule taifa la Kenya, hata hapa Kitui tunajenga barabara. Si ndio? Hii barabara kubwa ya kutoka Kibwezi si ilikuja ikakwama hapa Migwani. Mimi nilikuja hapa mwaka uliopita nikawaambia hiyo barabara nitakamilisha mpaka ifike Mbondoni, mpaka iungane na ile barabara ya kwenda Garissa. Na saa hizi contractor anaendelea na hiyo kazi pale. Na nimekubaliana na huyo contractor kabla ya Disemba hiyo barabara yenu itakuwa imekamilika. Nyie mnanielewa? Hapa Kitui ile barabara ile daraja imetusumbua ya Enziu. Hiyo barabara ya Enziu tumetengeneza approaches zote. Ile tulikuwa tuna import kutoka kule ngambo imefika Mombasa hapa. Miezi miwili tutakuwa tunatembea na hiyo daraja, mambo imekwisha. Barabara ya kutoka Wikilili hapa inaendelea. Barabara ya Zombe nilikuwa huko jana, ikuja hapa Chuluni inaendelea. Barabara ya kutoka Ikudha kwenda mpaka Mudha inaendelea. Ile ya kwa Vonza muliniambia imeanza. Na mimi nataka niwaeleze hata ile barabara nilienda kuanzisha ile ya kwenda ile Kandwiwa huko, hiyo barabara inaendelea. Na ile nilisema ya kutoka Chuso kwenda mpaka Seikuru, sasa niko na contractor nitakuja nitengeneze hiyo barabara. Watu wa Kitui tunaelewana bwana? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Niliwaambia nitawajengea airport. Imekamilika ama haijakamilika? Si imekamilika? Our supposed competitors, they are clueless, they are planless, they are visionless, they are plainness, karibu wafike useless. Sijui kama tunaelewana jameni. Tunaelewana? Nyinyi ninawauliza nyinyi. Mnasema tuendelee na kazi. Nijenge hizi barabara. Niunganishe stima. Affordable housing isonge. Markets isonge. Hostels iendelee. SHA iendelee. Tubadilishe Kitui. Stadium iendelee. Airport iendelee. Hebu nione wala wanasema tuendelee na kazi. Salala. Mambo ndio hayo. Si ndio? Ati mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Hebu nione tutam ya Kitui nione. Naona kuna watu watapata shock. Si ndio? Si kuna jamaa watapata shock. Mokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki amo nababwate nibe serikali asetaro yabo ime county ya Meru niko bagendere n'enchiri yo gusire serikali eri tukase Kindiki araririe ukubwaterana obomo no murembe kuru asensemo yababwate nibe serikali ni gase chinkwane cyabo baerere gutene na magiga yo mokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki eri gwikirania mange egati yabo amagenderero asensemeyo. Watu waheshimu viongozi wetu, viongozi wa zamani, viongozi wa sasa, viongozi wa kesho, wote ni viongozi wetu. Na mimi ukiona hao ndugu zangu, umewaambia nimewapatia salamu, na ule mtu anakujanga kunitukana hapa. Kuna mtu anakujanga hapa kunitukana.
Ule jamaa, si mnajua ule jamaa? Si alikuwa deputy president? Alisaidia Wameru for 2 years, si alikuwa kwa kiti? Kuna project hata moja alitetea hapa Igembe North? Wewe nani? Wewe usikuje hapa kutusi sisi. Yes, we will deal with you. We will deal with you. Usione hivi. Usione simba amenyeshewa useme ni paka. Fireman sio rika yako. Fireman is not your age mate. Msiko ligi yako. Wewe hujakuwa kitu ya maana. Ulipewa kazi ukavutwa. Ukapewa ingine ukavutwa. Mimi nimekuwa senator miaka 10. Mimi nimekuwa kiongozi wa bunge la Senate miaka 5. Nimekuwa deputy speaker miaka 3. Nimekuwa waziri wa usalama miaka 2. Wewe ni nani unakuja kunipatia lecture hapa? Aende asiende. Aende asiende. Tulikupatia kiti badala ya kutumia hiyo kiti kusaidia watu ya Mulima ambao unasema unawapenda au kuwatetea. Hatukupata chochote. Saa ile unafukuzwa ndio unakuja kutuchochea hapa ati tutoke kwa serikali. Hatutatoka kwa serikali kwa sababu hii serikali ni yetu, tulipigia kura, tutasukumana tukiwa ndani, na baada ya Rais Ruto ni sisi. Niseme. Huyo jamaa ende asiende. Huyo jamaa potee asipotee. Hare oye! Igembe oye! Naibu wa Rais, mimi nataka nikushukuru sana. Juu mimi najua wewe ni mtu wa kujituma. Wewe ni profesa ambaye ako na maono kubwa ya taifa letu la Kenya. Naibu wa Rais, nikushukuru kwa ile bidii unafanya kusaidia Rais, kiongozi wetu wa taifa. Kutoka ukuwe naibu wa Rais, Rais wetu amedhibiti serikali sawasawa. Uchumi wa nchi yetu umedhibitika, na kwa sasa maendeleo inaendelea sawasawa. Ile kelele ilikuwa kwa serikali, hakuna kelele kwa sasa. Na hiyo yote ni bidii, ni kujituma kwa Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo watu wale wa vitina wamekuwa nasunguka huku. Mimi namba yangu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe ukiwa namba 2, yangu ni defender. Mimi ni kuhakikisha kwamba hakuna mpira ambao inakuja kwa hii uwanja ambao inaweza leta shida. Mimi nataka tuweke beacon jameni, juu kwa sababu kuna watu wametuonea na wametuzoea zaidi. Kuna watu wanatukana Profesa Kithure Kindiki. Na sio Profesa Kithure Kindiki wanatukana, ni sisi Wameru wanatukana, ni sisi Wameru wanadharau, ni sisi watu ya kona hii wanadunisha yale majina yote ambao wanamuita. Tunataka kusema tukiwa kwa hii kona ya Rale ya kwamba mnaweza tukana kijana wetu. Wakati tunasema Mutharaka sio Mukikuyu, watu wasikasirike. Wakati tunasema Mwembu sio Mukikuyu, watu wasikasirike. Na sisi tunasema hiyo kura yote ya kona hii ya Mlima tutahakikisha ya kwamba imeingia kwa ndeme ya Profesa Kithure Kindiki, wakiwa na rais kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Asante. Ili ikifika 2027 kuelekea 2032, tukifika pale 2032 tutaweka nguvu, tutawekelea mawe kuhakikisha ya kwamba kijana wetu Profesa Kithure Kindiki amekuwa rais. Siku ya leo nimeona ya kwamba Wameru wanapenda mtoto wake Kithure Kindiki, na sisi tumesema kwamba hii kiti ya Kithure Kindiki hatuwezi nyang'anywa, kwa sababu mwaka 1960 tulisupport wale mandugu zetu miaka 15, Mzee Jomo Kenyatta miaka 10, Kibaki miaka 10, Uhuru miaka 2, Gachagua. Wakati ule mtoto wetu Kithure Kindiki ameappointiwa, ndio wanasema one term. Mtakubali? Mtakubali? Sitosema kwamba wewe ni mtoto wetu Meru,
Wewe ni mtoto wetu ambaye tunapenda. Hakuna tofauti ya Mutharaka, Mwembu, Mutigania na Mwegembe na Mwimenti. Tuko kitu kimoja, ni kweli? Twasema kwamba tunakufa na wewe kama mtoto wetu. Mpigeni makofi mtoto wetu huyu. Rais wetu akija Meru anatuletea maendeleo, na tunasema hapa Meru sisi ni watu wa 2 term kwa Rais William Samoei Ruto. Sisi ni watu wa 2 term. Arambe 2 term. Arambe 2 term. William Samoei Ruto 2 term. William Samoei Ruto 2 term. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia for governor. Your Excellency, kankwera onto bomwe munene. Kankwera onto bomwe, Your Excellency. Hapa Meru unashinda tuko nayo, Your Excellency. Na ninakumbuka His Excellency William Samoei Ruto aekwera atotethia manto ya miraa. Your Excellency, bando no twena thina na manto ya miraa. No twena thina na manto ya miraa wa boss. Na tunajua unaelewa economy yetu kama wa Meru. Unaelewa nguvu yetu. Masomo ya watoto wetu ni miraa. Kula na kukunywa kwetu ni miraa. Kuvaa kwetu ni miraa. Biashara yetu ni miraa. Tunaomba Your Excellency, kuna sheria tumetengeneza hapa Meru. Na kuna watu ambao wanaendelea kucheza na kukaindi hiyo sheria ambayo tumetengeneza ya Meru County. Tunaomba uingilie kati, utusaidie pale national government. Ndio tukisema Asa semo yende habara iben semo ya United Alternative Government bakuragora muraiwe kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka niga setaro ya bwimi ya county ya Kiambu bamuchire serikali ya Kenya Kwanza asogosinyo gwikirani chira no bakoreri bwenderete guchia saba Kenya asokorigia ogosirwa kurwa saba Kenya nigo baerera mangana au ayo atari burunge ayibarachi gwikirania engakie barachi konyora libagalio barai obosi bwo bochore bonene bwo mwaka wechile fuibere 2025. Niliona jana juzi wameshika wakili Ndegwa Jiru wakimwambia anafanya obstruction. I just want to put the government on notice. All Kenyans, we are heading to Olekalau tomorrow to protect our right, and the election for Olekalau will take place on Thursday. Thank you. Ya pili, party leader, ile shirika la umeme la Kenya, Energy Regulatory Authority, wameongeza bei la umeme kwa shilingi 4 na senti 70. Ile inamaanisha maisha ya Mkenya yoyote kuanzia kesho inaenda juu. We want to tell Mheshimiwa Wandai, mwezi uliopita tulikuona ukisema hakuna bei ya stima itaenda juu. Hii inaenda juu kuanzia kesho. Imeamrishwa na nani kama si Kasongo? Kwa hivyo ndio tunasema Kasongo wacha kupeleka maisha ya Wakenya juu. What we need in this country is not just the law, but you also need to test the character of a man or a woman who is going to be the president of this country. Remember, Kibaki ruled this country with the 1963 constitution. The same constitution that Moi abused, Kibaki was able to develop this country. So it is not enough to have a good constitution, but even the character of an individual who becomes president is of fundamental importance. That is why I bet to my last dollar that if this country is going to be given to the senior council and we restore the rule of law in this country and constitutionalism, we shall have resolved 80% of our problems. Thank you. Thank you. Kenya nzima wamechoka na uongozi duni, uongozi ambao kiongozi wa nchi mwenyewe anaamrisha watoto wapigwe risasi kwa miguu. Huyo ni kiongozi ama ni kitu kingine? Aende asiende? Kwa hivyo sisi wana United Opposition tumesema kama alternative government in waiting, mwaka ujao sisi tukichukua mamlaka tarehe 25 mwezi wa June kila mwaka, ili kukumbuka vijana wetu wa Gen Z, itakuwa kuadhimishwa kama public holiday. Hiyo inakuwa ni sikukuu.
Na tayari unajua Sabasaba ya mwaka huu tunaonea huruma sana ndugu zetu wa polisi. Tunajua wengi wao wanaumia tu kama Wakenya wengine. Tunajua kwamba payslip yao inavinyiliwa kama wale wengine. Tunajua maisha, gharama ya maisha iko juu. Watoto wanasumbuka kama wale watoto wengine. Safari hii Sabasaba wiki jana, polisi peke yao ndio walienda kwa maandamano. Wewe umewahi kuona polisi ikiandamana? Tuwapigie polisi makofi kwa kuandamana kwa niaba. Waliandamana kwa sababu wanaenda wanafunga njia. Hatuwezi kuingia Ruai, hatuwezi kutoka Thika, wanafunga barabara, wanaogopa kama haijulikani. Kwa hivyo Bwana Ruto na polisi ndio waliandamana safari hii. Lakini maandamano ya vijana itakuwa ikiadhimishwa kirasmi. Hata hawenge kubali tuweke angalau maua mahali watoto walipigwa risasi kwa bunge. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kiambu, tuko pamoja nanyi. Nyinyi mko mstari wa mbele, sisi tuko sawa. Tunajua kwamba Kalau watapiga kura Alhamisi. Nataka tuelekeze mikono wa Kalai na tuseme kwamba candidate wa DCP apate ushindi mkubwa. Tuelekeze mikono huko. Wangapi wanaombea ndugu zetu wa Kalao? Na wao wameonyesha ujasiri maalum. Ndio tunasema lazima tuwe na utawala ambao unaheshimu idara zote. Hatutaki idara ya polisi iwe inatumiwa kufanya kazi ambayo ni ya goons. Hatutaki idara ya mahakama inatoa uamuzi leo, lakini William Ruto hataka kujua ni nini nasema. Ndio tunasema ni lazima, we must do a reset of this country. We must do a reset. We must address the issue of constitutional governance. We must address the issue of corruption, runaway corruption. Kwa sababu mnajua kushikana tumeshikana. Nataka mimi kutangaza nikiwa hapa Kiambu, ule utafiti ambao umefanywa ulimwengu mzima wa wale marais ambao ni wafisadi zaidi, ule alikuwa wa Syria ndiye alikuwa namba 1 na alifukuzwa na wananchi. Sasa ule alikuwa namba 2 yake alikuwa William Ruto wa hapa Kenya. Sasa ule alifukuzwa na wananchi. Kwa hivyo duniani leo, the most corrupt president on earth is William Kipchirchir Arap Ruto. Bosibo bachere banene bo mwaka ogocha muraiwe kiama kia ODM Oburu Odinga nigaerere bune kiama kia ODM tikeri gochegotenenia umurwanire bwekerwo kyo buraiwense korene nigo bagochia goseni okegochia ko musiro muraiwense Dr. William Samuel Ruto irianyore entunda ya kabere yo burai enkwane yaye nigo yasirwe no Senator Kajwang bwaigo muri kyo manene we wizara yo burendi bwemeremo no molo asibagendere koerera obuya bwo kubwatirana na gosira eserekani yerituko. Is that in this coalition which we are negotiating, we already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. So we are going to support William Samoei Ruto for the second term. But as we move to support him in his second term, we must go there in a structured manner, negotiating and knowing what we are going to get as ODM. Dr. Oburu, you are doing the right thing. You are making the right decisions, not just for Luoland, but for ODM and the country called Kenya. For a long time, we thought that we needed a Luo to be president for Nyanza to be developed. And yet, William Ruto is not Luo, and is doing a lot of great things in Nyanza. All you need is a nationalist leader like William Ruto.
You do not need a tribalist to run Kenya. And that is why we are working with William Ruto. We are going to work together in the next election. And someone said we will be pulled out by force. We will not be pulled out by force because we are not going anywhere. Hatutoki, hatubanduki, sababu hiyo ndio njia ambayo itatupeleka Canaan. Na hiyo ndio njia ambayo itatupatia power. Sababu hatuwezi kaa bila power. Sisi tunataka nini? Power. So, Dr. Oburu, don't be worried about some of the noises people are making here and there. Some of them are my colleagues, some of them are my age mates who are young enough to be your sons. You are making the right decisions for the republic called Kenya. And we are not going to reduce Dr. Oburu to a dual leader. The arrangements they are making with William Ruto are covering the entire Republic of Kenya. Each of our counties, there is 500 million for a county aggregation and industrial park. Every county has a market. Every county has affordable housing. Every county has road programs going on. In Nairobi, Raila Amolo Odinga Stadium. In Kisumu, SGR. In Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Through Homa Bay, you can see all the roads. On Lake Victoria, there is a ferry coming. In Rusinga Island, there is lamb all over Rusinga Island. In Mfangano Island, there is lamb coming to Mfangano Island. In Kaksingri and Bwasi, there is lamb coming to Kaksingri and Bwasi. In Nuru, Kipasi, Yamaji, that area of Lambwe, there is lamb that Mbadi is bringing there. We have agreed in one accord to work together. First, to support His Excellency, the President, Dr. William Ruto, because of the transformation that is undertaking in this country. That the transformation is happening in every corner of this country. And as the people and the leaders from this part of the country, we have no doubt that he has lived to the ideals of what is expected of a good leader. And the senator has said that the people of this region have always wanted one of their own to ascend to the presidency. And that has been on account of the historical discrimination that has happened with the successive administrations. But we finally have President Ruto that is doing things that the people of this region long yearned for. That it is possible for someone who is not one of you to be at the helm, to deliver for you, even when you don't vote for him. That for the first time we have Dr. William Ruto doing that for the region of Nyanza. He's doing it for Rift Valley. He's doing it for Mount Kenya region. He's doing it for Northeastern region. He's doing it for the coastal region. There is not a single inch of this republic that is left behind. And that is why we have agreed in one accord that we need to sustain the developments that we are seeing under the leadership of President Ruto. And that is why next year, when the rest of the country will give him a second chance to run and to lead for the remainder of the 5 years taking us to 2032, as a people of Homa Bay, as a people of this region, together with the rest of the country, we will give him that vote of confidence. Aba Kenya nigo baborigwe kwenekio bo masabarayi baborigwe wetanga kurase siasa yoko bagara ba Kenya no bogesaku abarayi nabo igaba bwate ni serikali ya Kenya kwanza bagukwana kurase county ya Bungoma nigo baralirie omorembe asbagendere n'inchiri yo gusira serikali yerituko buneko bwate. Lakini kwa miaka karibu 4 Mheshimiwa Ruto amekuja hapa karibu mara 10, si ndio? Na anakuja kwa maendeleo na anakuja kusaidia sisi. Ndio sisi nafanya tunasema Ruto tu, Ruto tu. Kuna wakora wanatembea hapa. Wanatuzia sisi woga. Wanatuzia sisi ukabila. Yaani wakitembea ni ukabila, si ndio? Wakilala ni ukabila, si ndio? Wakioga ni ukabila, si ndio? Hawa watu tunawaambia washindwe ama wasishindwe. Hawa watu wanaongozwa na mkora mwingine anaitwa Rigathi Gachagua, anaitwa Wamunyoro. Ndio sisi tunaambia hata ule rais ambaye Mheshimiwa Ruto alisaidia miaka 10, saa hii ndiye anahangaisha Rais William Ruto. Tunaambia Uhuru Kenyatta, patia Ruto
wakati wake afanye kazi, si ndio? Hiyo pesa yako mbaya mbaya kaa nayo ukingoja siku yake ya kwenda mbinguni, si ndio? Aachie Ruto afanye kazi ama simwachie? Amwachie afanye kazi ama simwachie? Nyinyi ni majirani. Nyinyi niko na imani ya kwamba hata na nyinyi mnataka utawala baada ya uongozi ambaye iko mamlakani. Ni hivyo ama si hivyo? Na uongozi unatafuta marafiki. Uongozi unatafuta heshima. Nyinyi mtamheshimu Papa wa Roma? Nyinyi mtaheshimu Papa wa Roma? Yeye ndiye ameleta hii maendeleo kwa kushikanisha Wakenya. Jambo la pili, Papa wa Roma hajui ukabila. Yeye tumemuomba ashikanishe Wakenya. Ndio maana sisi tumejitokeza kutembea na Papa wa Roma. Mimi nataka nione watu wa Webuye kama mnaunga mkono. Hiyo mkono haijatosha, nione kwa mkono. Mimi nikisema harambee mnasema Papa wa Roma aendelee. Harambee! Aendelee ama asiendelee? Mtu anapendwa akiwa kwao na mtu anatunzwa akiwa kwao. Lugha ya Papa wa Roma haina ukabila. Lugha ya Papa wa Roma ni safi. Sisi tunaona anaweza kutosha kuendesha Kenya hapo mbele, na ataendesha kama mmemshikilia. Ama nyinyi mnataka kufanya tapo speak? Mtakubali kufuatana na Papa wa Roma? Mtakubali kufuatana na viongozi wenye maono? Hebu nione kwa mkono tena kama tuko pamoja. Wale marafiki ya ukabila, wale marafiki yetu ya shares, wale marafiki yetu wanatamuka mazungumzo ambayo ieleweki. Hapa leo Webuye East, nyinyi mnasema wafanya namna gani? Washindwe ama wasishindwe? Kwa mkono washindwe wasishindwe? Sasa mimi nataka kusema kwamba najivunia watu ya magharibi, watu ambaye hawana ukabila, watu ambaye wamezoea kuwa Wakenya, watu ambaye wana projection ya kwamba wataongoza Kenya na kesho. Wakabila washindwe ama wasishindwe? Mtu ya shares ashindwe ama asishindwe? Mkono nyinyi mnasema tuwe Kenya pamoja. Nyinyi mko na majirani ambaye ni sisi. Biblia inasema mpende jirani yako vile unajipenda. Mimi nauliza watu ya Webuye, kupenda ni jirani ni makosa ama ni mzuri? Tuendelee kupendana asubuhi na mapema. Mtashikilia Papa wa Roma? Hebu mnionyeshe kwa mkono kama mtashikilia Papa wa Roma. Tukaanza kutafuta mipango ya kutengeneza hali ya matibabu, ya kutengeneza barabara, ya kuunda elimu ambayo ilikuwa imeharibika, uchumi ambayo ilikuwa imesorota. Wale ambao walipora pesa ya Wakenya wakachukua Eurobond wakaweka kwa mifuko yao, hii wakakula wakashiba, wakakuwa na tumbo kubwa, wakaanza kutapikia Wakenya. Ndio maana tumesema wewe Uhuru Kenyatta, pesa ambayo uliiba ya wananchi wakati ulikuwa rais wa nchi ya Kenya, ukakula ukashiba, ukafura tumbo, ukaanza kuwatapikia. Sasa hiyo maanza kutafuta vibaraka ati wagawane kura ya Muluya na kuambia kura ya Muluya inaenda kwa William Samoei Ruto. Sasa sisi tumesema watu wa magharibi, Busia tumeamua, Bungoma nataka kujua. Hapa ndio iko porojo kidogo. Hapa ndio Bungoma iko maneno kidogo. Iko tutam. Uongozi iko hapa Sugoi. Si ndio? Sinikuteremsha chini. Tumehangaika mara mingi. Jirani ndiye alikumbuka sisi barabara kwa atoe Roni afikishe Malaba inapita Webuye hapa. Si ni ukweli? Wale walikuwa miaka 35. Kenyatta senior miaka 15. Uhuru miaka 10. Kenyatta miaka 10. Alikuwa anajua Webuye iko. Sasa wanataka kutumia vijana wetu, mandugu zetu wawe vibaraka kugawanya kura yetu ya Western. Mheshimiwa Moses Masika Wetangula amefanya kazi. Na sasa amefika kwa mlango. Anataka afunge bao. Wanashika yeye mkono. Mmekubali ama mnakataa? Si mmekataa hiyo maneno? Sasa tunasema 2027 tunapewa William Samoei Ruto. 2032 tuko na Moses Masika Wetangula. Kama wewe Rigathi
wanataka tufanye kazi na watu ya mlima, tutafanya na wao, lakini wewe hatutafanya kazi na wewe sababu wewe ni mkabila, wewe ni mchochezi, wewe haupendi amani, na sisi tunakuambia mambo ya mkoa wa Magharibi, sisi hatukutaki hapa hata kidogo. Wewe Uhuru Kenyatta kuingilia hesabu yetu ya mkoa wa Magharibi, hatukutaki hapa hata kidogo. Nyinyi watu mlitaka uchumi ya mkoa wa Magharibi yanguke, na sisi tunasema tuendelea kusimama na mheshimiwa William Samoei 2027. Hebu nione kura ya Ruto. Si namna hiyo? Au wakora wakija hapa waambie warudi huko na pesa ya Uhuru Kenyatta. Na hiyo yote tutafanya kwa sababu ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Mambo ya SHA iko pale, mambo ya mabarabara iko pale inatengenezwa. Wale wengine unajua bado ndio wanajipanga tuwalete timu. Wameenda workshop, kila mtu anataka. Sisi timu yetu iko tayari. Tunangoja wakuje. Ngari ya wapi la madha karuwe kura. Haembarebe. Wewe unaenda kwa tingatinga, unapata mkoba imekatika. Na upawe lai ni barwali ndi bakusiere. Kumure kwa kumulai. Kumulai. Enyo murie na wase. Tutamwita. Wacha nione Ruto. Nyamono morigereria asoko choren soko TV oburusumo gusina boyo kubwati umurubiriga emambia ya bono asebono nigo tokurasio miri chiduka tukwerana ntoswe asense moyende ya kabere na mono astugo chikoligereria ya bwatikene chikosori mambia boro tugo chikochaka koligereria aya bwatikene timu ya Junior Harambee Starlets ibono yena chere tiketi uchi kokosori as World Cup ya Semeria basubati irakorkana se enseria ya Morocco tukwerana abuno togo chagera kolinda sebono yango turasio miri chiduka. Eje Nensoko TV Uboroso Ugusi Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusirane mweli Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makomo nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Omwenga Nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne Egatia Bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na Boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali moko yoye Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na Boigo Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na Boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Kashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na Boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitaliki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyanshongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Twaichanire kuraliugwa kwa Josephine Nyabuke Onyamo igaru murugio Joseph Onyamo Rosana n'umwana bwabale nyagusira Zablon Omwando na Melanie Sese mukamumura bwabale nyagusira Rosana na Sabina ngina Evelyn
Mura, Dina, Umbagi, Paris, Ongoro na boigo Ochuoto. Noyo mwabo Nyagusira Ongoro, Masara, Matunda, Nyagusira John, Nyakieni, Nyangaresi, Nyang'uono, Nyakerario, Nyagusira Nyambogo, Nyamengeri, Atuya, Josephine na boigo Rose. Abaisemoke Nyagusira Okiabera na Orechi. Mokoyoye Nyagusira Misati, Nyagusira Mose na Ondieki. Igali kamati ya Nyang'anyi, Florence, Monica, Rose, Mary, Gladys, Mora, Esther, Nyanchama, Doricas, Nyaboke, Helen na Nyasuguta. Igali mukamu mwabo Nyagusira Nyabasa, Nyabao, Nyagusira Charles, Matena, Omwega, Nyagusira Obiri, Araka, Thomas, Evans na Nyagusira Matara. Muiboli omwabo Kermensia, Milka, Joyce, Helen, Veronica, Gladys, Rose na boigo Alice. Ngolera ya Ebisiba, Isaya, Magoma, Kechemba, Nyagusira Lydia, Kemuma, Agnes na Nyagusira Mosoti. Igali nginabiara Kibagendi, Andrew, Anyega, Nyagusira Evans, Molin na boigo Judy. Ngina koro kwamboka Winnie, Frida, Mwenga, Brian, Sabina, Hazard, Elizabeth, Joy, Vincent, Dennis, Cynthia na boigo Celestine. Ngina Rumenora, David na boigo Kemunto. Ngina moke Francis, Molisa Jefferson Oruaru, Siago, Obare, Nyanchama, Pamela, Spinika, Ruth, Geoffrey, Rose, Sarah, Nyaswabu, Diana, Mokeira, Matara, Happy, Judy, Egatia Bande. Ngina kororia Hillary. Muchango nobe Jumatatu chitariki 13 cyomutienyo yo gatano kabiri mu mwaka oyo. Ali Nyagachi na Esamba boda stage. Oberoye nigora arusi wibara Alamisi tariki 15 na muchomutienyo yo mu mwaka oyo. Asaberwe na kwani wa Ijuma tariki 15 biri cyomutienyo mu mwaka oyo. Ali asenka yaye Nyagenge village, Enjoro sub location, Usamaro Masaba location, Nyamira South sub county, Nyamira county. Twarule ngora wochia somo Lisa Jefferson Oruarumatena wa migere ye Biblia ya Nsoko TV na boigo abairi na basani Banyagusira Josephine Nyaboke Onyamo. Ege Nsoko TV Oboroso bumugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirisimese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatare icyobutindo. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili
chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando. Eretariane Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere gitari ntangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine, yani ngege gitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yokogwenia marwaire tuatumia enjire ya kawaida tukurukana conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate mwekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mayogo anye kwa buli wa marembanisha ndwari chinko mubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na himu igati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagajo Alisa Plaza ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti omuchishobo songo hose tuakireseme asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ali complicated abaroira bagocha baruarte mono ekero bachire igoro bairwa mariogo umurira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba bwenete ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automat Kenya Limited no tuli gigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV. Oboros. Prendo mwachumo rio chideka nibere goro yechinsa isano chiabono mambia Nsoko TV oboroso bwomo gusie asensemo yende yakabire mambia bono nigo togochaka timu y'umupira bwa magoro y'abasubati ya Junior Harambee Starlets nigo yena chire tigeti yoguchia kogosoria asege kombe kia FIFA Under 17 Women's World Cup omwaka oyo iga tigeti eyo nigo yachite chingaki timu ya Harambee Starlets ose timu ya Junior banyatu bakagosoria mane timu ya South Africa sebanyagite chigoli isato ase AM gosori ya ose chigosori cha FIFA Under 17 Women's World Cup niko chiragosori bwe guchakira chitariki chirabe 10 chitariki chirabange 15 na ibiro mutinyi 10 uka chitariki 5 na ibere mutinyi 10 na maso mwako yega bwe chile fu ibere 25 na limo amega yokonyora obubuyobo nigo omurayi bwense atogirie gose agokere obubuyobo buna ekobwate. Thank you. You are the best. I love you guys. Congratulations. You make our country very proud. I am very, very proud of you. And you can count on my support 100%. Leo wametuonesha what they can do. They won 2-0 away. Na mumeperform, mko juu, mnaenda World Cup Morocco, si ndio? For the second time. Spirit. And that electricity that you had as you went for those goals, that's what you're going to take to Morocco. We're so proud of you.
Karibu na inde mwanchomo rigereria buno tuguchakire mambia ya bono ayabwatikaine ni chigosori nga kinkwariga abatugo chigusangama na baragwe mambia ya bono baragukwani kurwa bunto soe astra chuchakira gukwanira ayabwatikaine na FIFA World Cup ya sensemo y'abasubati na mono abo barensi y'emyaka yegere 17 mambia ya bono. Karibu sana. Wakili mwancho omorigereria wa television una butambere tukore Jumatatu na ndase murobere ogwetero bini yokoretwa sore na Ishmael notorega iga ase ensemeri okomanyeria gendete kurwa CBT byonsi mense ya Kenya na experience ya Kenya andi mono bunaboneka tugendete ase ensemeri ya World Cup kagetenga boneka ntugwate ikema tumekwenda simo mutimo kwa kaigo tumekwenda nande eligi ya EPL tumekwenda kwa kwira igo nyara kwa na into chakira bone iko mweri tukumanye onsi igoro yechibasari chindo kwa mweri siango. Mwancho murigereria bwigitase Ensoko TV na ichengo kwarigania semambi ya bono ile tuchikonyara kubwaterana tuchikurigereria manga yabirika gukorekana anene mona sensemo y'ikigosori na mono buna abaminto baika gukwana igora anene mona sensemo ya World Cup 2026 anene mono nero tuchikoyekwanira nga nararia birika gukorekana kurwa yabeteke guchaka guikira bono igo no gukwarigania ile tubwaterana wikomo elio. Karibu. Ekero tuguchaka ase obwango mane mambia ya bono morire niko tuguchakurwa ase ensemo eyega ye timu eyega y'abasubati ba Junior Harambee Starlets wikera boninga ba qualified uchiako gosori ase FIFA Under 17 Women's World Cup mwaka oyego 2026 of course ne chigosori chiacho kwarekana aime yense ya Morocco nense ya Morocco tuchiko yeriri baadaye by the way kombe kina nakiko chako gosori woro later lakini gocha tole aro turara chakiraga wigoro ya qualification yega igocha sense ya Kenya no buri bwenge nchomono korwa ase ensemo yago bubuyo bwiga na kiorasha. I think mitangani kabisa kentonda chakira no congratulate Mildred Cheche oyoro makocha wetu mwenyo ya Junior Starlets. Keroko rigereri, this is the second time akolide timu yogocha se qualification ya chigacha Women's World Cup FIFA Under 17. This is the second time. Igo kero ya ringe 2024 I think komotenyo gatana rimo June I think chiaringe stariki komnaibere na iga igoro ya ringe na ero stariki komnaibere igo no motenyo ya mosigete igo it's exactly 2 years amanyere nandi kuiranira nandi koleto bunyangongo bwoko but that's already obno bunyangongo bwoko ya qualification ko bakero ko rigereri ase ensemo ya Kenya there is no coach wekire timu yo ase aikire bunasa ase bonega igo in that moment ase a team ya Kenya yanya tobego join other 4 teams African ase amamerania yongo ye kwanira a team ya Ghana no team ya Morocco kere included igo it's a good move yo korokinga na Kenya intubna ba Kenya ensemo yo mupira bwa basubati ndotigiri maiga okoba anamano ngo chinda nakwa negoro yo mupira bwa basubati nkagetonde bwensi urikira ntasige tige ikyanya akarigeri gosori yo yabuna yanya tukoba gikosori bo nanya tukoba gakoranga there is pure talent asabana bari nande they are very promising okoba keroko rigeri entera banya tukoba koleta composure sege keroko rigeri first half yarenge 1-1 toko genda second half bakamego chiese gosori yerengia ikaenda 3-1 eyo banya tukoba konyore wili aggregate ya 5-1 ati banya tukoba ko South Africa igo sabone ganda atebe kero kurigereria team na yese ya South Africa abuna abantu bali ba pegete energy asense mo ichigo soriji na kero kurigeria ichigo soriji kero ba pegete energy kero kurigeria the male side ya team ya abamura usentebe males kero kurigeria nchira yo kabona embara bwe bangite kwaro chine embara no bari ngase World Cup they did well nonye whatever happened but bakora tebia igobona ka tukukwanira igoro yesemeri echigosori into na Kenya ndo bwente kurigeria apart from kurigeria ngabeska baito ba qualify kurwa se ensemeri level igabasoira se FIFA World Cup aba murna baropa bwente wetu manne mono banyar ko ba kunyara chi opportunity echiga tutari gutigana nayo turigereri Harambee Starlets senior team above 20 yeba igobona barumba bwante kunyara ko ba gwetuma in a way banyar ko ba gukora kibago please ko banka itonde bwensi uri ngenya yo stadium igoro na bete happy na natete nga abaisika bangwetuma bari
asense mo yende Frank kera toko ligeria chitimu chirikira chikogosoria gocha kera kero cha kurwa ase group area A ogende group B ogende C D ogende E F ogende rakoringana rankings chigocha gocha kura sorongo Africa chitimu chia qualifier gocha kogosoria as World Cup yega under 17 imense ya Morocco nero ere nambe ya mogabwo timu yende Nigeria no ere kero to gocha Ghana Kenya no ere gabwo amone yende kurukuna nero Zambia chinde chionsi ipi nisiko yorogongo rwa Africa kerogote makurigereria nene mono kurwa se chitimu chiabe chiko qualify kurwa sorogongo rwa Africa asama mirene ya World Cup under 17 for the ladies na bogote makurigereria kwa ranga at times na bokola na few things singa talent nero. It's only that etaraba identified. Singe kurigeria nene mono buna oyo miteke ukwanire gormono ase chigosori aba subati ba Harambee Starlets aba under 17 babiri baguchiesa gocha amana matoke ali babiri bakonyora gocha na bego korokinga chitimu echi anene mono no nya barabana bake still talent sinchiro chibonete ko ba nurtured singe chona bokonyora talent bune nero but bone tachi tiko ba identified mapema na ndeve nurtured in a good way na bakonyoranga talent yetiri guchi yakonya kwanyoranga insachinde libono bagwenerete guchi kuikera enga kibagwenerete gucha kwa pia maybe as a national team ibono to kwanira as maybe Harambee Stars ya June ya senior kama na konyoranga due to the fact thing abana bamba better identified mapema babe nurtured to build that talent kwanyoranga talent yiri bwenerete gokonyese tiyo kwanyoranga maybe nonyem aba gosori bali ba represent these nations kwanyoranga naba gosori anene mono sajinde batali over qualified ekero compare na bali bagwenerete gutuka geti to represent their nations igobona it's a wake up call to most maybe ndoda kwandira nene mono buna Kenya it's a wake up call to both Harambee Stars team ibono maybe a senior abasacha mona abasibati asinge njonya abana babasini ba qualified to World Cup nkia basacha na barobatanya alire ebagote bakawaidanga what a man can do a woman can do better and they have confirmed they can do better because they have qualified for World Cup, something that has never happened in Kenyan football history. So na bego korogi umupira noro Kenya ne talent nero, it's only that maybe talent chitari ko identified egere chitumeka century bwenerete ne ibono nero ni challenge ye ko apply in both no ene se kurikerogote makurigiria se maybe orogongorwa Africa tigagere tinga ebintu biko korekana Kenya ngomba bire ko ba ebire ale mono ne ebintu biko korekana chinse chinde na bego apia ko banga ne gento kirese ngego affect chinse chionse ngobone kero maybe tutabenga ji serikali chinse chise kurigeria ne ba identify njera bara build these talents na bakonyoranga tubwata bakosoria baya bara chiku represent ya soro kongorwa Africa maybe for the coming days. Okay. Yeah. Asense mo yende Maureen kero tukurigeria kero tuachaka nigo tuachaka nense ya Morocco na tebana atia tuwikororo ntuye kwanire. There is something unique among nense ya Morocco because when you ready say Morocco nse tukokwanira nero gwikira bone iga of course no chigosori chiga chigo cha kogosori gwase ense yiga is the same Morocco tukokwanira as World Cup yachite kurusu gwase round of 16 gocha quarter final gocha is the same nation wenyorea se CHAN ya chandite sana like kombe kikagenda Senegal baada imina nere gatigabwo is the same nation and tuganyete AFCON 2027 bache bachande sana kerokulire assist team y'abasubati kora chigoseri chiga chikwari wali sense yabo igemere nyonene team yabo nero telinse lakini egento kereso unique nense ya Morocco ekeroko ligereria FIFA presidential elections cyumwaka ogoche 2027 kirache gokorekana umutinyo gatatu bado election ichiga chionsi penyore ne che world ngima na ne chionsi ipi ni ochigo cha korekanira ase ense ya Morocco. What is so unique in ense ya Morocco mono kero to kwanira mangana ye chigo sorry oroche pakana a congress ya FIFA world all over the world obochori no bogoche koretwa no bogoche korekanira emense. At first ndatebe kero kurigerera Morocco mbabu ati anene mono mangana ringa igoro ya politics mono nonya bago chiba gosenda tenga ntubuna ba Kenya mono tuguchitwa tenga ngo chibale ba tware bweli yo gotaka gukora kikwerusania na intu
kwararire lakini ekero kurigereri enchera neroro there is a way ba kore bintu byabo na na ekero kurige from afar distance okurigeria yotebenga egende kia ba kora nkere obwanta gwa admire na nayo kore ki okore koba kero kurigereri nginyote ka tu arenge gana tebete sometimes back kero team yetu ya Harambee Stars yari kugenda gutwara chi friend list chiri chiaye ekame kwenda go decide kwenda guchikorera Lesotho nyote no twaringiga ngagotebi ense ito ya Kenya yari ku make egente kebe serious bari kuri either a team ya Senegal a team ya Morocco okoba kero kuri rankings chiabo ekine chitimu chiri chigwetoma na kere timu egwetoma teko bate perform na kia kugara okora ba correct investment yana sana asense moye chigosori igobona kere binde biga byose bikwenda ro might they are getting that advantage na the more binde biga byose bikonya ko push doro onya ntutori gwetoma na ntutete binya kwenda ro there is no way we can get these things kwararire banyolire chance yiga yo ghost FIFA under 17 ya Women World Cup lakini kero korigereri the same place no elections chigachigo chikokorekana kwararire nande kero korigereri ko host omanye tabara ya bonsi all over the world in terms of football what it means igo which means ekoba invested go ikaba ikera na sense area bakore what it takes igo it's not only nga ko enlarge area as a terms of sports lakini kero korigereri kero ba kwenda sari in terms of business keregento ngonyara kwa kereki kego egendereri igo bone gento ndatebe there is something ntubuna abakenya tubwenta gosoma kero tubwenta korigereri chi our neighboring countries ndatebe na the likes of Tanzania umayete buna bone gento ndatebe ngaba manyiringa Kenya na setokorigereri talent we poach the same way yaba gosero bita bange sana bayibiru guchimate yebo no kwarabuna Derek Mambi mogosori Ushabana goalkeeper number 1 nere nanyoreri bago chire Pamba Jiji igo which means we cannot invest on our own players abutora nyare ko batokuamini to buy that power yogo tangana we have our own players bago to represent tigatoba nache in our own country igo no konya koena igo if we want to invest in sports ndobwenta korigereri anne mono nchita tebe sector ya sports nera ire anne mono koba umuntu nyibwatete no muntu oro mutulivu na wakama taito anda gochia agenda koba nkorore sali mvure the way yare there is no way igo Morocco they are moving ahead of us and we are lasting back and we need to do something so that toikeretiza chinde in every okorati country chinde chiko invest more as a sports mbari that point they are moving ahead yeah Franka kera tokore kurase enseme yo wikeraboni ganoroche environment yensitu ya Kenya sere especially again tunkere kuna Guni Nation oroche ntorochi kuchiase AFCON 2027 eganiri gokoreka na imensi ya Kenya Tanzania mwinoga amo nense ya Uganda buna igoro kwaroche Kisumu ekeria korkane tenga Kisifuna na James Orengo balinge asogo sasima nyaururu nkwaroche olkala unoroche goche twara rikirikenderete ekero tukwanira mangana yaiga yobosaga ni gose Gun Nation na weigo AFCON ingeye eremotuga at the same time enga ki AFCON yekare is the same time a campaign na are kabwate tense mono ngai trachi twenyore bono ne binte biga byonsi I think kero kwamba kurigereria ebinte ibuna bikubwataniga anene mona mangana yobochori amone amarigania AFCON 2027 kero gotema okompe amona kirio korrage okorekana sai gosa sichinga kieji nabo kwamba korranga nkwambere go sendie a signal ye threat asengencho tingageritinga anene mono buna abatiutereri korwa chinse chicheisiko mbachi kwanjirira anene mono gochiko gwatend no ini chi games chira chiko bachiko cheswa as ime ya Kenya asengencho oisukurigereria bono igana bego korokinga anene mono burendi buisa ini Kenya na undita yoranje gocha ache kobe kubugima bwa ya at risk igobona kero konyore bintu bune bigo korekana nko send bado bire no ene sigino gochimuga alianga na onye bado muyariganitia segente kekere busia but still ebintu bire nchira bire bitango ebira chikoleto muchando gochibosio na anene mona kero kurigiria ensemo ya serikali bono nebwenerete ko kurigiria enchira babwenerete ko bring back security into its nini sanity asengenje bono igakero kurigereria uburendi boro bwiranire sana uchi kurigereria kiregento gun skirase
paka guns bono cheikire paka no nyengu siasa ibintu bune bitanya okorekana mwaro bya korekano igo bone inkobere ebichembe natali anene mono no engu cha sense ya Kenya yoka omaite anene mono buru mupira otene neire ne kiombe gya FIFA pone kero kuligire no nabo bisaba lya banene ba FIFA anene mono bune kaika kukwanira nga ekero FIFA ya identified ense ya Morocco nga obochori bwa presidential no buguchiko korekanira igo those are one of the factors bakuligire linga ki ense ye how is it developed in terms of football security na ki organized are we safe kero tra to ke tororo asinge njumba gocha pachite bachirgo senke ya ICC matega akeigo iguchiguni echigeita igo turu chingu chiro ko muchando no ene ogosoka igo bona iguchi yabe challenge na serikali ne bwana terigereria abusana egerete chakoba embarrass tikera mamirania yaikire asinge njona byo gukira monyo renga ni tutweka to chakorore mupiro getia bantu mbakuru isiko batebense yu numwe organized gisegikire se ino gabo ntogocha asinge nchu togocha gabo ngocha kumia tole igo bono nabira chikoba anene mono muchando na kero mono usikuligiria mamerani buna yakera ari organized kero konyora mi BNC ine ko host chi advantages njiro chi nyinge mo konyora bone kero konyora ngana ni biasale binge mbiri gochi goche asense ya Kenya ngabantu baboire gocha kurisiko asinge njia security igo turuchi no ni economy tiri gochi korani buna yakagirenga now that we are the host of this event we expecting maybe mangana economy na rani buya usikuligia manene mangana buna industrials mangana transport ibintu bune bina biyebwenrete ko promote lakini kwanyoranga security te yesaine igo bono banda ambali kuchigocha anene mono buna na ene sikuligiri na ene chinsi chiria asobu security te yesaine ngonyororinga na mangana tourism ko nyora ko ina nansi sana igo bono uburendi mbubwenrete ko ba egente ketanga ni sana serikali bwana tukuligereria egere nalio konyora ibintu bikorani buyase enseyo mori ni nyari kanena enga kiyo etoka nena ayegagendere toko korekana na korekana boniga ne nyari kanena enga kiyo na ndagendere korekana investors ba withdraw barugo ense ya Kenya bagende Tanzania afcon yana bakwendera lakini investors ba withdraw baru Kenya bagende Tanzania gose bagende Uganda alafu asese muye fine igolende chifine njirigo chako kobucha senge njiroma ete fere mbali kosaka barabwa kantaka sini ni muna baraiga fine inkwaro chenga kelia nyayo yani ya Kasarani bakora kantaka sini ni fine ndirigo chako baruchi fine paka etoka nena ebesere kwa de wizara achira si fine yo angeyons I think the way Franka David it's all about a government in that way toshtote government ne wenta ko swana na ime ya sports it's a way you collect security okonya go boost the teams there is nothing else collect siasa ime and then I think because we are heading to lakini sino meta bana siasa barabara kera ba swageti kiro mwana siasa agocha na bantu bae atete kweo kinga kero orocha nande we are heading to elections which means it's going to be tough for mwaka 2027 we're having elections ntobwate AFCON campaigns no chirabu ngo chakachire officially which means in this moment ntweke tukaito tete ko rwana rankeringa onde bwensi utaite help tigo montache in that way yo kweo ni atamenche na rosirigetikete kwarare huna president akora gatebe getike yashabana gichake kuagachu kwarare iyo unigo ya politics it's nothing it's politics that's the same way toranyar ko batoko konyeka and then kero kurigereri assess mo ya security na roba bwenda kurigereri sana ko bakero kurigereri FIFA mbari kwa bere barabo mbabu ati masi no masi bao kongwani uko kongwani lioka bao kona ne bana baba peye game yemo gosori bila fans ngi mawo kora nothing fans bakani bumba swageti players bano bakabaganda there is a vibe players bakonyakera bakogosori babwate fans bako bachia kwarari umuntu naro ko ikageti otebanga mama ngo wochi ari no ari kana stigetia mwese komento nimbwato umuntu tete ntete atete ari role model umuntu ateba have to do this kwarari alafu kwa mekobaira sare closed bono ko gosori bari never iberiteyo so in short kerto kurigere Chan we struggled and then the other thing ntubuna Kenyans I include myself here ntubuna Kenyans we don't adore the rules kero watebigunga gore ticket so ageti why can't you you want to enjoy the service support the team ne bianca but you need to support the team kwarari
okoba abantu mbaro mali Tonyo bire. Abantu ba security kabare mali na baramba kwenta kwa kanukende babonta konyora allowances you need to pay something for you to watch that ngoro chene no go bina na lete burugu chiae agatebo kwa na 200 omeko watch naenda bu YouTube then you have to pay ntubuna Kenyans we need to know to ourselves we need to pay elino torore kereki torore gosori so that ntoleta burugu kere kirishinga kicho gosoa mali tuachaka kuruana chisegi chiaba kwanyora abantu baumire barare bono ntobwente gutwara umpangilio ntubuna Kenyans including ourselves as fans and including a government ebwente pange na kero kurigere FIFA na barabu they have no mercy toko tebanga kwa gosiri alafu watakuacha fine lazima yeah Frank na anene mono isokuligere lyonye ibintu mbire bitagwenere tikoba politicized in Kenya kuse sense yonsi namangana yo mupira ekero konyora abana siasa beswana niri namangana yo mupira nabo konyora nga nguchire yabe challenge asenge ncho mupira yo manyete negento kerito manyete nga nakie anene mono gikoche kialeta abantu amo maybe people from different tribes abantu baruri chinze ao batanya kumirana lakini kwacha kwanyora nga abana siasa mbali bagoteko advantage nga senge ncho bono this is a place by kerira abantu abange kweswana ni ororege ba kuigoswana ni bono chi amangana politics abo anene mono maite kiro muntu nabwate political view yaye maybe umuntu olinganjite oneki politically taliyere bwanjite however nabikunyalekana timu yawo go support nero ngo support but bono umuntu yo go support yo siasa taliyere ngo support bono ntikunyalekana ngantu chiam na abono nkuchiri yabe challenge kwanyoranga no ene jifani sibawonjukire bansire kuitana no nyengetiga nabono kero yikiri ga turuji ga mangana mupira atenenire ikobona it's a wake up call na say abana siasa batike ko take advantage to this stage buneji okonyora jibwana te gotenere binte bingao tikaba they find a way yo organize their political rallies because ba renjera bako gata abantu ekere na ba practice their political events ina bera abenchira ya motora nyara okonyo mupira nene mona sense mo ya Kenya gotigana nayo mwanchumo rigereria asense muyenda so ogoswana gucha kumurikira yabo atekaine na World Cup yo mwaka uyo igagwichile fibere 2025 na rimo ne chikosori wa chinse ni sato ense ntangani ya Canada, Mexico amo na United States of America na chionsi gwekeraboni bana tukokwana chise chiri cyari kwaligania chikosori chiga ase twekeraboni ga semi final dichiyo niko cyari usiku mapema sana ase ku round of 16 wekeraboni ga nero wiki yo mweryo ase wekeraboni ga tuasere semi final na enchira tuaso semi final na reye ase quarter final France niko yagosoria amo na Morocco abo ase France yanyorete obobwe chigoli bere ase bosa egosoria osechigoli chanyasetiwe na Mbappe dakika ya 60 na Dembele dakika ya 66 asegosoria yo egati ya France amo na Morocco tuchukua kwandera sobwagare Spain mbagosoria na Belgium sitariki chiaringe i community nyoga 5 na kabere Spain ekanyoro bobwe chigoli bere aseyemo Norway mbagosoria na England abwase England yanyoro bobwe chigoli bere aseyemo magayo kugenda eri kurukwana extra time wose added extra time Argentina na baraba kakosori na Switzerland paka bakagenda added extra time Argentina bakanyorubo wechigoli isato ase emo togo chaka negosori ntangani ya France amo na Morocco abana togo chakira abwase wekeraboni gabono France ya sore semi finali asabara chikokosoria amo na Spain England na Egypt na chirechio chena chere tiketi yogosoa ase semifinali ebago chikokosoria amo na Argentina tuko chaka na France amo na Morocco no nyeno koligeria ase tuarule wikiraga ase tuikire Morin Firstly as a France fan katwa chake the first day na tebetenga I'm a France fan I'm a Portugal fan I'm a Senegal fan ase chitemo chiane do you see na tebete this time we have to revenge Argentina ba tokonete gentokeri 2022 and then one igana ritwanyore the exact words onya kwaro chimba tetenga Argentina ba kanete so that wanyore win you igo all through nimekuwa nikisema Argentina bare side na FIFA kwa kero kurigere rinonya negosori iga ya Egypt will lose lakini they didn't deserve because of ndatebenga petty
mistakes ye referee bakanyar kwa bakora kibako lose but kero ko rigere all through Argentina nigo yabere ko sorry anda kenda temna nichiko sorry chiabo nigo chiabire chia AFCON Algeria timu chia Africa igo tikangira nema konyantora ika sense mo ya Argentina ngira na sense mo ya France igo bona kero ko rigere France enchera bare bona iganda tebenga kero ikira sense mo ya tournament na ndio ikira sechi timu chika chia tigaire inye twasoira sechi semis kero ko rigere sechi timu chika inye I can stand ntebenga my France can win lakini ase gosori ya Morocco walikuwa satisfied mbaro chenga we've lost kwa roli okoba kero ko rigere kero chiko sorry chere there is that reaction intra players wako react wako rigere bate bagaga nonye tu agosoiri tu akolreki tu lose lakini we deserved okoba team yende use our opponents mbetoma igo andake kero ndatinyare ko bango tebanga asense meyiga ya World Cup a challenge nero na so far biasness nero koba kero ko rigere ane monon kwanerenga a president ya FIFA Infantino monyene ni gware asleep ndatebe usenerire ndo monyene ago side na Argentina maybe you never know but the only thing is FIFA is asleep abange libolire gandiri na inekero ole bune president noga nerego celebrate ekero keria timu ngutwara se bune timu ya Argentina ase ko sorry ya Argentina na Egypt ntwaroche clip ke gasoka aringa gakona geteiga karusetie sutia kabisa katigere shati yokendabu kago celebrate kabisa bange bakuboli na nere buya president ya FIFA ko celebrate na bana bakotebana nere mwanya bantu igonere nagwatensemo eria agusira lakini akolengana na bange mbali abakwerana telibia erani gaga ni bakariare abwato mogokoe erani gaga ni gukira so that abantu usetaoro kiense wazi na ki na herengo sirare etimu geta singeche ntokrate abana conflict of interest ibintu binga bunebi kerto go kwanera igoro yense media conflict of yani keri wanche tayo monyene to bwenti ko kioroki tigate buna bona iga Ishmael you are a journalist no imoko chake kwa tebanga ngokorore mama ngana politics umakwira no tenenga ochake kwa tayabanto one time you are a journalist does it make sense? It doesn't make sense. Igo ayano muntu wanta kwa neutral. Oigu koruga iganga kiere amalalamishi oyo, malalamishi oyo orete resolution. Talinga tote tiko rigeri solution no tete go side no muntu oyo. It will never happen. Ntogo sukase sema ichigo sorry. Igo FIFA abanyene abara nyorenga sometimes maybe to bribe njiro. What to bribe? Lakini it's bintu bine bigabya tournament. We need not to bribe. Okoba kero muntu ngo chal na mbaro bago chabuna underdogs. They want to vaitome vanyore trophy yugo sebatete go showcase talent yabo kwanyara barusi yugo at the moment batarenge okoraki batarenge kunyara akoba kero kurigiri apart from kurigiri yego story ya Egypt yego story ya Switzerland the same way Argentina mbabu etikeli ora tenga they mbabu eve no na mangana tu a FIFA yeah Frank I think kukwanira mangana officiating a World Cup yeye anene mono kurwa sense muichi referee ya mbire koroki challenge to these other teams to play against Argentina na again tongere na so meta segete na nda kerongo tema ko relate na bage kwamba ko bekene au team ya Italy tunyorenga tia qualified to this World Cup team ya Italy lakini again the kina so mete kiale watanga Italy they are still on World Cup but wakutumia the other door asenga enjoy sakote makoligereria mo president of FIFA no mu italiano ari na omo president of FIFA keraro mu italiano na oisikoligereria nene mono ense ya Argentina abantu abange barona Italians igo iyina bego korokinga the same way we are supporting France togote anga abantu abange bari France maybe from their color they are Africans the same way to correlate to correlate from that angle and that is the same way maybe nonye mwakwanero mu president of FIFA Infantino nere na bara kirigiri in that perspective asengenjo Argentina abantu abange baroroni Italians and the same Italians they failed to qualify for this World Cup but they have their representatives who are the Argentines born igobone ina beko banga they may get that favor
from the president asing enjonga most of the people very essence in Argentina naba France yani naba Italy bari igobone ina bera mbeko be challenge but rende tiri ko banchirangi ya sing enjo mupira ngutakoro ba neutral in a way turi koro ki biasness gose biasness yene chiebo turi ko ni exposed to that level mpaka umuntu okorra akorete ligoso kabisa libweneta kwa gwe kadi lakini inakuwa assumed but from the other side kama mistake kadogo red card like tiri ko reta bichangia na mbono igose kuligeria se ama mirani yabona tu ikere sai gose kuligeria se ya Argentina nero is the most hated team in that tournament. Why? Because of the favors they get bono konyoranga chi favor jiba konyora ekero gotema kuligiri no na enonye turi tutomereti anene mono tukwanira mangano mupira na bukuligiri ne ligosopi libwenerete koba penalized lakini they don't get penalized sengenje yamagosa yabakora paka yo monye no korrabo lakini bali giti aliamo na the officials inga barabu ibago assume ekenke korekaniti kind of script igobono egokoroki actually buna kwanirenga this world cup kerogote makuligiri inko ambere ko bange igere scripted asingenje no team chinyinge chiabere chigo chiesa na Argentina isikuligiri tali team tire chibwate niniere igoro mona samangano mupira uligiri bono team buna chiesire na team buna Cape Verde team buna Jordan ibi team ibike paka ya ikirali sikire however nonye ba ikirali still they are struggling igo mbara ikirana n'abanyangongo bali batumanyete bagwako mupira kuna bono tubaganyete toje ko banyora ne team ya France kose Spain kose England ya soiro bono igo bono ekero bara ikire gabo abo bono no turachikuligiringa ndio mwarure nsa bono mwaikereire ebigori byeino ekegori gikia unga kiguchiesa nere abo bono nali turachi nabona nonye baguchikuikereke gori gikiabo na aruntu chikuligiringa still are they going to get these favors babire bakonyora igo bono favorism yegendrete maybe tukwanira mangana FIFA na mangana ense Argentina nero ya make actually team ya Argentina koba the most hated team so far saiga usikuligere asense mwe ndiliboli raiga mori nindire naki ericon world cup ericon world cup yega ya 2026 lazima ngentikete korekana ikikerekere kieke andikendre ta korekana because world cup edeonsi ko sori edeonsi wikayoneke because na anto baroro bakon world cup kento kende gionsi wika abantu babo bali bakon konye bara abantu batano oyo mochire oyo kabiro ochire oyo gatatu oyo kane konye gagutigara oyo mo oyine ro kwegera pakengwa because makosa masinini basi yo ya lose ile value igo kero korigereri ase world cup wega ane mono ko prorekana eoneke ase 2026 kerinda tebenga we need to have a new champion we need to have a new champion oyo tari Argentina of course for me that tebenga on my prediction finally era chikoba gatie team ya England and France alafu playoff yoko nyara position 3 ebe gatie Argentina na Spain na for me Spain goch bariko yari bageri ya number 3 so Argentina watakuwa number 4 because asia ikaira bono iga kero korigereri I team bune ya England so I remember tori iga igata mimi nilisema England wa toki at group stage okoba kero korigere the way tukela tumegete go strategy tukela tumegete korangeri squad area leaving out abantu babwata experience buna babo magwaya kwa mekorangeri abantu buna babo Macguay wale tabantu buna babo kwanza babo Spence as a squad igo ndatebenga asebonega World Cup ya 2026 bone yaro kan asebonega yekeire because all of a sudden una franka tebire etieri ya chirenga buna kwanza news chikachi aswagetenga ngambanya tokoba gwakana se final area France area 2020 bakama yakonyora ege kombeke igo bono that hate ya chakiri wacha se team ya Argentina ege ntukeriga tabwenereti kwarorire igo asebona iga the main thing nkeringa we are going to get a new champion France use maybe ukikoza kidogo lakini France is my team lakini mpira udunda se tournament rahisi omanya maybe England na England I saw it somewhere England itakuwa team era cho surprise abantu sana kwa bakero korigere Tuchel anda kenonye gekosi kia tabwati that squad abo tenanero no muntu oli olenga
tigante merero tigante mo but hata na bahati nasibu nani gona nekero kuriria interview ya FT game area Norway egenta kwanete na Jude Bellingham akufurahi lakini rende Jude Bellingham all through kwenye inyorete kwenye atara rangir squad tukilna kwanete bo bigoria Jude Bellingham nkaite no nyorete na kwanete akakwana bobe na nche na maite ngatari ko range Jude Bellingham as squad lakini finally nkara Jude Bellingham as squad Jude Bellingham nero mukonyire sana koba kero kurigereri nero gentaga switch quarter nero mwirire chisemis kwareje alafu kwa mewikario ra se press kwa mewatanga timu eteri gwetoma tari gukora kende do you think umuntu uri go struggle agendera gwetoma na nade agataraga chukura lakini rende ye timu tari gwetoma lakini tebwana rati yeah Franka sensemo yende timu area tokoratabana ye exceeded expectation na boigo asensemo yende the other side area ya disappointed mono nerelie tochake ne area exceeded expectation. I think timu ya exceeded expectations ko ikirabu na bono igate asejiche ikire semis nkwanere ndakwanere timu ya Spain asengento however Spain ndori ko ba underrated mugose tubakore ko bachi underdog asama merania ya but rende kerogo tema kurigiriria asiji timu echi chiroro saiga asenga kiji chiabere qualified kerogo tema kurigiriria timu ya France timu ya Spain timu ya England amone timu ya Argentina nabo kwamba kurigiriria anene mono ne gikosi kya Spain na uisu kurigiriria no ene nchira babire bakobwachi anene mono kurwase quarter finals goja inyoranga babiri bakubua asichitageka kyo mweryo bakoreto mugosori merino obunga chitageka nchiri ko raibiri satatarabunga igobono anene mono no eno mugosori merino nere nachikoba ase maybe asabantu bali barabe baguchiko trend ase World Cup yo mwaka oyo abara chikobo yo mo base bitu biribiri abe kupigo chikoba bigo trend ase ngenje trend ya eneya erebuno chika chitageka 80 ga morete akubungire golyo koreki ogende next step inyora the same merino nero sogeti Cristiano Ronaldo the same merino nero gochoko ogoso kibaba land so igo etimu ya Spain ekerogote magonyirigiria nibwate strategy gite igutumeka cyukubunga kitageka cyo mwelyo barabuwe bagutika sachinda echiesa chitageka chinyingo chiesa lakini bune buchikuga chitageka chia 80 ga buguchi 85 barabumba maetenga umo oyitokoreta ngo cyara tubungire na kene ngo bungare igo bono usikurigiririe timu ene yabeire timu yabeire keko yabeire keko surprise yabange kuna batakagerete anene muno na Spain ntuntu bakagerete usene ikega asengi jusikuri na kikosi kia nini tiarenge timu ya rekororekanire strong ekeroko ye compare ni timu buna cha Brazil chiritu bakagerete nganchi bega cha Germany lakini chiachire bono kerokurigirie timu buneya nabego korokinga nje bangite anene mono nande ya surprise ria bange amo neri maybe ya disappointed ria bange ngorenga ya nande kuse ya disappointed ne timu ndakwanire timu ya Brazil kogenda kere kurusiwa at round of the 16 teri kobege ndeki ya se timu mapema mona se timu buneyo igobono babwenrete maybe nande barorenga nkaiba goserete pamanyenga sachinde nandama merania ali busyo narontu bange tokoreki tuchibuya lakini bono ngwanera nene mono bune egemu ya irachi ko egemu ya France amone timu ya Spain timu gemu eteri go chikobere ngororo kerogote makonyerigiriria asengenjo France uinyura bono iganga France nero saitu bwate the leading top scorer sibono the leading top scorer no yonde na Messi wate chigoli sana isato sana isata 9 okira 9 igobono lakini rendo isikurigereria ase abakumubwatia anga bagosori babo Dembele na akiyo na Mbappe no bale asidira egwenye ibakumubwati igongo korokire buna Spain nebwata abantu anene mono bamaite gushambulia saidi asema ngana mashambulizi buya bale however odigereri ne timu ya Spain na rege ntongere tora alani kurwa sibale inyoranga egoliye babungetu ko baguchiasa ne timu ya Belgium na rege goliye ntangani babungirwa sama ya mirane ya World Cup
tibanya kubungu gol kurwa mamerani ya chagete igongu korokire una defense yabo nero ningiye side ya singenje kurwa playoffs round of 32-16 paka muchi kufungira bono komo ikire semis na bego korokinga ni timu ye defense yabo nere buya however nonye mbali kubunga goli nyinge barabu ibere bawo kubunga ibere isato igobono nere game ibono ni game tukagire tengera chiko bengi ya asingenje yaki tigiririe chitimu eji eya mere buya sogo shambulia eye ndere buya sogo defend igobono we expect to see a very interesting game as chitimu eji ibere yewan asense mo yende morin ekara toso asense mo yaba gosori na mabolio ale ange atatu lakini yotogo ya burkani yonsi amo the most standout player as a tournament ya World Cup 2026 na bwekera tuko kwanira bwo omaetera bo player ko standout gusina ero koliri buya na bwo igotu kwatese mo yende ya kabire bali tokora teba na Young Stars young players ase season yega benyorera se World Cup yega na ende ba koliri buya that is apart from tokota ba standout na of course na boranya na rore young na ndo koliri buya na bwega sense mo yende na arano koligereria goalkeeper area ya koliri buya na inde ya kolire merememene sana as World Cup yega ya 2026. I say the three questions that having my answers it doesn't depend on what we kire chisemis what we kire announce it can be depending una kwa sides ya group stage kero kolgereri mtakere na youngest player I expected Lamine Yamal kero World Cup yari kuchaka tebete I'll give you a hat trick I'll do blah blah how many goals amescore how many goals Ishmael Yamal tarafunga goli so far tabwati nalitaka hat-trick igo ndatebenga the youngest player there's a player from Lille uyori kugosaria team ya Morocco ore attacking midfielder okoruko Ayub Abodi kurwa team ya Lille that player naringe outstanding sana alafu asensemo ye goalkeeper ngwanere goalkeeper ye team ya Cape Verde yokurukunga Vosinya anda febo yinere goalkeeper ndanyara ko banyiko ya award ase amamerani yega because kero koligeri nonye bachite ko rusibo ne team ya Argentina it was a last minute deflection goal ya ringe one goal yenya to ko baga koraki yeko gera ba ko lose ikameko gera paringe kwenda extra time bago bwatere ko sori ba kwenda penalties by save rekini through a small mistake bakemunge goli kabidi ko sori ya 32 he ringe on goal but the guy deserved a lot and then I say ndateba say outstanding player ndatebe at first for me ndatebe it's Kylian Mbappe because he's my favorite forever and the same way ndochenga so far nero gochko win a golden boot because kero koligeri nane Messi akatwara 9 iko kero koligeri difference here one goal lakini kero koligeri currently for the last two or three games Messi obere go struggle iko my outstanding player is Kylian Mbappe penalty ibere kwanza to ibera se World Cup tikakwewa iko ase chibera tugutire he could be somewhere ahead lakini bona kero koligeri because FIFA nande bare side yabo banyari ko bakonyoro ko kwa igoro ko bakonyara gotira lakini kero koligeri my Kylian Mbappe tinte tiko kwa na mono lakini he'll be the top scorer nero ko win a golden boot and then expect her say nanya by the way nanya to ba konyore injury but we hope for the best for the first time na rega ko sub nande buna beta sub ulite ya menta tu ina beyara teigo yani you can see it akoba kero kuri na what that vibe nonya bantu ba ngare are dictator ko ko rochiri yare ko era ref baje ko mate ko bare sub that's okay nero begete ko erende ya mban lakini onyena no mate akona ne referee o mate ngapeleka bate atare dictator but it's somehow yokoro kinga na bwento ko ba friendly nonye Messi ko so nera aria yaringe nera yaro kaltena atete kuumani ref akumumani by fire by force oli maite na umana it is a way pamanya ine na barabona we can judge that much iko bona akelina tepenga for me buna na mention rigo Vosinya
Ayub koru Morocco, Vosinya koru Cape Verde, alafu outstanding player Kylian Mbappe koru ase France, keru koru yeri attacking ya France. Imagine you are having the best attacking. Iko nkagete asenchenda teba se etimu ilia surprise ilia bange ase World Cup way. It's England. Ne timu ilia disappointed. It's Portugal. You having a good midfield that can attack, score goals, that can defend so that you can't be scored. The same midfield can win you games. And toliko chiande. And then kero tokoligere ringa biasness ya ringo rende FIFA. I can say FIFA doesn't love Ronaldo. FIFA loves Messi. And kero wakoligere rivals chigachire katikati between the two. They can't allow anything to happen. So we accept the fact. Okay. Yeah. Kurasa rongoro Africa Franke kakeri togokorera sira ikachia tigere chinke ange isatu iga timu chirongoro Africa nchi yatema gukora ibiye mono lakini kiriki arorekana timu chinyinge ne lina niko bako kenda timu chinge chirongoro Africa ryo chiare ko ruswe dakika elio mwerio mwagenda yabo gusinedro osemwatangana ya ikayaso edro edaika elio mwerio litoro chiko chimwino gali tete daika isatu go extra time na lio chinyinge chiare ko ruswa chake kurusane ngo Morocco Egypt goche Chelsea pi steam chorongo ru Africa isukurigereria nemuno buno gwakwanire igo na maene nga chitimu cha Africa anemoni chiaringe goto mogoka chitaika chintangani ege mubune gochagane nemuno buna first half na bakonyaranga chitimu cha Africa chiaringe go dominate chi game sana kwanyara paka naino kubunga na babungete ba lead chigo kachitaika cha 70s 80s abona manganansa gosaleka singe sikurigereria akonyore timu etangine paka chigo libere lakini kego kachitaika cha hitiga chitaika komi bakore idea yasira konyoranga nali bakubungu chigoli ibono yabeti challenge kero kunyirigerana ne mono kuwa sense meyo asengencho ekero konyoranga muwe bangete buya lakini bono muri gukora buya muna mwachaka ngokoro kirenga maybe kere game guchikwara nali guchibyatwara pressure igoro mono na pressure bono konyora from the opponents bakonyara go press idea asengencho once omanyete no lense uikote menga ki ngakingo suguma zaidi paka nikere opponent ye mubunge sachinda to and extra time gose mubunge mu win to kore game mapema iko bono egento nda kwanire nga momentum iri gukore game nero yaringe kuchiyaba yabaerera ekero chikere chiteka chia 70s 80s asengenjo narojo yondawo tanga chiki timu cha Africa echibwa nga timu ya Africa kikuchesa chita kuchikire chiteka chia 80s tigege mu yere rap asengenjo kurwabumba maetenga mbali kuchikotobwa ndio nonye chategiri komie jine jinge elimo kora tatogora tabana ref ake firimbi bugie sirimbi yoko mupira asenge chuja mungu itutogoja iko bono ni challenge to African teams pamanyenga na kibaku kora chige mchiabo uko chaka na bumu chaka na jire igoro lakini tumeke nande na jiye kokora chige mwechi bana Morini asoko korera egemwe yemo go say decision ya yemo as officiating decisions to kora taba elia ya generate go say go generate the biggest controversy as World Cup ya 2026 na ndego chakwendera gukwanirwa sana anamono tingo molikira gusitingo ta the one incident that have all petty incidents chenya reko bachigwa penia team ya Argentina echo cha molikira sana chiamuri kirusano makero korigereria kero konyoranga opponent yako slight mistake ya egwe card inwa koreli gosolina na kobwaliria opponent yako ya nyore card aito gokore rukende do you think ekinenge nto go portray bichengia not once not twice not thrice it's more than igo asenda tebe ase World Cup ya ne mono chikosori chira chikomolikerwa ne mono kurigereria gore ya ase chikosori chiga chi Argentina akoba kero kurige nonye ne nchera group babege tu. It was a scripted World Cup path. Kero kurigereria group babege tu buna bachi esira gocha mbono buna bone kana linda te bono they are playing World Cup bono igase gocha kero bono igase miss akoba kuruga maiga I don't think bosinga babire bakosori World Cup babire AFCON okay buna gwanirige kana sikurigereria timu ya jesire nero ni timu ya Jordan, Algeria, Australia, Cape Verde ichine timu ya jesite gaika round of 32 haya bono gocha kurwabu ikachika chesa na Egypt as round of 16 iko bado nga ni timu ya Africa bado ganderete kuchesa nacho haya iko bono ibagota niko yari kuchesa timu ya Chan timu ya Chan ni bono iko nga go Chan na AFCON ya combine ti kuchesa sense mo ya World Cup
ibone tare asenge njusi kuligeria actually buna chitimu buna chiabo etimu buna France chitimu ya jesire na chiko chagocha ya jesire chige mjingo ngusana ikero compare ne chitimu ejijinde asenge njunyore timu buna France nayo yalengi ne chitimu chiabo Senegal France na yaringe na chiabo Senegal na kero kori the same way team ya Portugal yaringe ne chiabo Ivory Coast timu chiri chiko kora omaitenga they can do anything kwarari taringa kwa go timu chiri omaitenga echiga no gusibia wasibiri gwakore so yani kerinda tebe ankeringa World Cup yiga anne mono chigo sori chiga cyanyare kwa chigo sori ne team ya Argentina nje bwanda ko rigererugo and then onye as the next time kaita this is the last World Cup Messi nera ko sori so I think mbari ko chigo twara mungusori mono ko bankaitenga egento yakoleta maybe Infantino mani ko ya Messi yeah Miemano mwanchumo rigereria timu ya France na Spain asesemo each semifinali ekogosori walitukoria akyo litukoria Jumaine egosori rabe chinsa inye chiabotuko alafu timu ya England na Argentina litukoria Jumatano chinsa inye chiabotuko na araria gosori yego chakogosoriwa na wikiraga no tuwikira omwerio omurubiro ni gore tugocha sore amone University ya tangaza ba komanyana hamba gwate mirubiro asesemo area yechisemi na chikosi echo oganiri kwenyorera ribaga eri bwegendererie asesemo yechisemi go sebo igo asibari bago join kwa diploma tugera semeria bachelor's degree asechensemo ya doctorate boy gemeno kurbare amaigere buna omonwa ogwege jam monu France ose Germany na boigo asege songo ege Swahili amona emenwende emenge erikwe manyamange namba yabo yesimi no eregabo ase TV na bokwire namba ya mo sebiregabo bakere go suba tarase website ya www.tangaza.ac.ke erikwe manyamange igoro ye University ya Tangaza sengincho abuno oganerie koba asiria lero no tukorekeraga abo kurwa sense moyende moino zake agotaina echeito asiria lero chia raelire weikanande wiki ende gendera kubwate mirobirende atigera seri tukorigima weikeria nkyo Eliane Ishmael Mogere